Biyag ti tao. Anyat man panunutan, Tina, my friend. Ay, manon atawan nga trabaho ak dito ak kumpanya. Nga maging kaita, irregularak pa'y laang. Ay, day tangarod, friend. Panagkunak, saan nga mo ti management ti aramida ni Ma'am Shirley ija department tayo? Ha? Ngam, don't worry, my friend. Adan tulad tagun daway ama amuanda ti aramidan dahi Madam Shirley? Sapay la kumaatakas ta. Tapno makorektar damot ti sana na saya at nga aramid na kada tayo akakadwana. Wala! Gapo lang ta iso ti head ti department, ison tinaturay, iturayan na amin asaan arumrombang. Ngam kasi tinakunak, adan to aldaw na. Iso adi ka maupupay, friend. Anya kamot tantina, manon adaras nga isursuro kay tirumbang nga aramidam. Ngam aging gaita, di ka makauawat. Manang Shirley, Nagkuna ama ng tiyawag mo kanya ka. Amangan no nalipatam asyaklat ti superior mo. sorry, Ma'am Shirley. Kasta, ma'am tiyawag mo kanya, saan amanang? When, ma'am? Denggam ti amin nga bagbagakan ka. Analysem anaimbag, tapno saan amasapol nga iulit-ulit. Makauma ka nga isursuro. Nabayag kan nga trabaho ditoy. Ngam awan latamot ni masursurom. Makapasaira talaga ti panagsasao ni Ma'am Shirley. Ay, hun nga rod. Nanggag ko amin nagiting bagbaganakan ka itay. Sapay la kuma at maamiris nanto asan anasaya at tayo nga aramid na. Sabi ko ang panagkunak na ito lang nanday dyan nga ramid na. Naglaing agdilaw itipada na atao, ngam di na makita ti bukod na akamali. No apay mo't ngamin nga dadagiti tao akas kan kuanaan niya. Bay amon, tinapatag ar-aramidam iti husto ti trabaho. Kasi iti kanayon nga ibagbagak, friend. At danto aldaw dagiti kasken kuana. Sana may sa ti aldaw. Sa bagay matkit di At dantulat ta, friend. Saan ang makasursuro? Iso ang pinagsasawa ko na. Ay na, bakit? Saan kumamot na kasta ti raramida may ti katrabahwam? Anya saan nga ibagbagam? Isursurok lang da atina iti husto nga aramidan na. Ngam saan mat ngamin ang makauawat? Asino kumati saan ang makapungtot? Sika ti head, sika kumati makaawat kada kwada. Anda kumalatakin ka ti panakaawat kan panagpakumbaba. Ay saan? No masapol abog kawak tapno makasuro. Aramidat no day tatiwagas tapno maawatan na dagiti sursuro. Anya, No kasapulan pa'y nga ibabain ko iti kaadwan ti tao. Aramidat, tinapatag kat masurutan na dagiti rumbang. unay kamatin bakit? Tanangam ti panagsasaom ko naktumay. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na. Ay, madamag kulaeng, ma'am. Anya day ta, Aldrin? Tangay si kati HR dito'y trabaho tayo, ma'am. Si kang arti pagdamagak. Ay, di mo ko mapanunutin, aman nakibiyangak. Ma'am, saan ka di pa ang regular ni Tina iti trabaho, ha? Nasuro ko na makataon nga agpapa ay dito'y akumpanya. Ang aging gaita kat irregular pa ila, Kinapudno na, ma-regular kumamatan ni Tina. Ti ur-urayan milangan kat ti recommendation nga agapukin ni Ma'am Shirley. Nga iso ti head ijay department nga ayan nyo. Ha? Di kay madanagan, ma-regular tumat lang ni Tina. Basta adala ang ti recommendation ni Ma'am Shirley. Okay, ma'am. Kastagayam ti imbaga ni Ma'am Jenny kan ka, friend. When friend, ni Ma'am Shirley maggayam ti parikot, no apay, asaan ka ma-regular? Bye-bye amon. Ayos lang kanyak no saan na ka ma-regular. Takalpasan na iti abulan, saan ako na sumrek. Apay ngay! Planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Ay, wow! Sana all! Amom, friend, dahil ti kina-irregular ko iti trabaho ti nagbalin akarit para kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Barang saan kunto na mapadasan ti kastoy.
Ako rang nalag pa rin to mga tapno maregularak laang. Baron may santo nga aldaw kat makasapulak iti natalgad at trabaho. Jay trabaho asa anak nga gurura iti manu atawan. Sakbay ang maregularak. Pasensya kayon ma'am nga magpakada akon. Ni, apay nga Tina. Ada ka din sa bali apang gadam. Awan ma'am. Ngam planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Kasta ka di. Nasaya at no kasta. Ubing ka pa'y. Ado pa'y dagiti opportunity nga agururay kan ka. Agyamanak ma'am. Sapay la ko mataag subli kan tulat ta nga uray makaturpos ka. Wen ma'am. Apay kit din na saan. Agsubli akto. Anya, saanan asumrak ni Tina? Saan ka ron, ma'am? Kinapudno na, nagpakalagayaman ka ni Ma'am Jenny. Anya, apay, adangatan sa bali ang pagtrabahuan na? Ay, diyan ka mo, ma'am. Yung tinamag ko, ituloy na ka ti panagadal na. Anya, ay nati ko namkit di. Iso asaanan asumrak, gaputa di na kayat ti paisuro. Ha? Hanggang ayos lang, nga uray saanan asumrak. Ado dagiti mabalin nga i-hire, saan lang nga iso. Ado pa'y dagiti nalalaing nga trabaho ditoy. Saan akas iti dayja atina, asaan ang makauawat. Anya? Anya ka diti pakada ni Tina ken ka, Ma'am Jenny. Sigon kan kwa na, ituloy na kano ti panagadal na, Ma'am Shirley. Ti ko namkit di. Di na kayat ti paisuro. Iso asaanan nga may agtrabaho. Diyak mo, Ma'am. Ngam isumat nga minti pakada na. Oo na yan, dayja babae. Saan pa'y ang nagpakada kanya? Akas tagayam ti plano na. Awan parikot iti dayjay, Ma'am. Saan a big deal dayjay no para kanya. Iso anak ko nakan ko na. Awan parikot no dayjay ti plano na. Total, ubing pa'y mat ni Tina. Kasayaatan dayjay na panunot na. Nga agadal manan. Ay, makapa-stress. Oh, apay stress ka, baklita. Ay na, ma-stress ak man iti panagsasaunay dyan Ma'am Shirley. Ha? Kaapay? Ay, nanya tinararamid na kinitina idi. Isumat at aramida na iti kabarbaro akadwami iti department nga ayan mi. Anya? Ay na, kinapudno na. Nakita ti reaksyon ni Kelly itay pinabain na ni Ma'am Shirley. Nagadado pa iti nakakita. Makasangsangit piman dya tao iti namay na. Anya? Iti saan nga agbayag, ma'am. Pumanaw man ni Kelly kung naktumot. Awan ti agbayag nga agtrabaho ditoy. Nang runa ni Ma'am Shirley ti ka-department da. Makapasayar kaya ti panagsasauna. Agruam dayja babae. Napay manayin. Anya manon tinaramid mo, iti kabarbaro katrabahuan niyo. Pinagsasawa ka, maruam. Bakit? Pimanawan ni Tina, gapo iti parang ibabain mo ken kuwana iti kaduan. Ngamita, araramidam manan, iti kabarbaro katrabahuan niyo. Anya ko ba ti maaramidan da? Katsyak nga ron ti head. Aramidak ti kayat ko. Aramidak ti amok awagas tapno maisurok ida. No ti panagkunam ket panangisuro na itang araramidam, nagbidot ka. Anya? Panangibabain daytay ti padamatao. Panunutem kumamay ti pakaibabay ng ti kakadwam. Saan na ti bagim ti pampanunutem. Di ka man makibiyang iter aramidak si Kaben. Di mo ammo ti mapaspasamak ija opisina. Iso nga agulimak ka lang, no awan tinasaya at nga bagam. Kumusta kayong matan ni trabaho yo, friend? Ayos lang. Apay, di mo kumusta ni Ma'am Shirley? Ha? Wan nga paiso. Kumusta matan na di ahead the department yo? Ket isulat ta, nagalas lata ti ugali na. Uray dagiti kabarbaro akakadwami. Ar-aramida na matlang tikas iti inararamid na kang kaidi. Anya? Makapasayar nga ro tirik na. Iso nga wan agbayag nga agtrabaho iti akumpanya gapo iti ugali na. Ay, un kayam. Bunan lang matan ti urayan ket agturpos kanton, friend. Wan nga rod, friend. Kasla kaano lang idag kakadwa tayo iti trabaho tayo.
Ay, wen nga rod. Ay, naswerte ka kit di Gaputa, napimpintas to ti master kam at trabaho. Apaman makaturpos ka. Ala, basta di mo ton laglagi pen ajay, kina irregular mo idi agkatrabahuan tayo. Mag-resign mo't gaya man ti HR tayo. Ni Ma'am Jenny? One Aldrin. Ay, apay nga nag-resign ka no? Mapan ka no dito boy. Diyan nga trabaho. Kadwa na ti asawa na. Ay na, asino nga tantungay ti HR tayo? Ag-hired dan to Ay na, sapay la ko man, tanasing peto ti agbalin nga HR tayo Imaya, gaputad da kayat ko asaludsudan kan ka, Ma'am Jenny. Anya dayta, madam? May papan itinadamag ko nga ag-resign ka kanon. Ay, wan ma'am, pudno dayta. Ngam di kay madanagan. Taamok anasing-sing pay ti agbalin to nga HR yung ngam iti siya. Si kakit di mat, Ma'am. Awanan ti makaapak iti kinasingpot mo. Sapay la ko tagsubli kay tumanan. Mamisda kayon to, Ma'am. Agyaman hak, Ma'am Shirley. Agkikita tayo tumanan. Oh, si Kamot Gayam, Tina. Kumusta? Ay, kastoy. Nasaya at mat. Kumusta? Ayun, Gayam. Kumusta mo ti panagadal mo? Nakaturpos akon, ma'am. Kat kaasi ti Diyos, naipasak ti board exam ko. Ay, wow! Congratulations, Tina. Maragsakan ak para kan ka. You did it. Agyaman ako na, ma'am. Awon Gayam. Hiring dan sa ita-ijay kumpanya ang nagtrabaho am idi. Awanak ngaminan ijay. Ha? Pimanaw kan ijay, ma'am Jenny? Wan, Tina. Kitdamag ko nga awan pa'y naalada akasukat ko. Kasta ka di? You can apply. Naamwak ti course mo idi. Gaputan na ibaga kanyak ni Aldrin. Amok akabang alam day chay. Sige, ma'am. Padasag to tag-apply. Kat agyaman ako unay. Ay na, sigurado adumakal ti mataday dya, Ma'am Shirley, no makita na ka ijay workplace tayo, Aldrin. Ay, anya nga tamot ti maibaga na itaken ka. Asaran nga ijay sigod a department ti ayan monto, no bilang, no dikat HR. Oh, Ay, mas daw tumat siguro, Ngam, ay nasaan man nga iso ti pagsaritaan ta. Magnatakit din tapno makadanon tadago si Jayan ni manager. ay, ano nga rod, sigurado, hire on the spot ka. Si Kakit di, mat. Ay na, masigurado ko dahi ta. Sure na sure. Amo ka din ni Ma'am Shirley, ani Tina itam ti kabarbaro nga HR tayo? Ay, dyan ka mo, maamuan ng tulatan, Sara na mabalin na bugka-bugkawan na latan ni Tina. Kadwa tayo ti kumpanya, ngam saanan adito ayan tayo a department ka ayan na. No di kat ison ti HR tayo. Wen nga Rod, ay na, ma-excite ang man na makakita iti reaksyon dahi Ma'am Shirley no makita na ni Tina. Padaanan tayo Sigurado mas daw ra dyan. Sapala ko ta saan na abugkawan na dagos ni Tina na makita na. Akas iti sigod nga raramitan na. Agbain matan nangat nga to nga amang tirang ko ni Tina ngam iso. Hoy, para makita. Tina, Ma'am Shirley. apay nga adda ka dito Kunak man no dan sa bala trabaho. Nagsubli at, ma'am. No ti panagkunam kat awaten da ka manan. Nagbidot ka. Ha? Diyak kayatan ti saan amakaaw-awat akaskan ka. Ha? Nagturad matan ti pakinakam mo nagsubli pay lang dito. Ma'am Shirley. Naturad mo ti panagrosrosok mo niya. Angam, awan lat amokon, Tina. Pudno ka di pinagsasawan nyo ni Ma'am Tina, di na minsan nga daw, Ma'am Shirley. Ma'am Tina ngay bagbagam. Sus, nala daw kayo ti damag. Ni Ma'am Tina itan ti kabarbaro nga HR tayo. Anya, Iso ti simukat ka ni Ma'am Jenny. anya. Oh, jak ngamin ammo dayta. Kunaklakit din no imay laeng. Tapno agaplay manan iti sigud at trabaho na iti. Saan, Ma'am?
Kat itatam mo yun, saan nyo ko man ang pagsasawan? Tanay, nakababain unay kan kuha na. Datayon, ti under kan kuha na ito. Saan tayon amay may sa IT department? Ma'am Tina, Oh, Ma'am Shirley, kumusta? Itaman pa nga imay ka dito ayan ko. pasensya ka kuman iti naisawang ko kan ka iti na minsan nga altaw. Ijak nga minamo asi kagaya man tinaisublat nga HR ti kumpanya. Wen ma'am, siyak nga rod. Imposible siguro ang mamati kayo. Gaputa sigod nga trabaho lang dito nga irregular. Manon atawan din naglabas. Pasensya kay kuman, Ma'am Tina. Ayos lang kanyak DJ ma'am. Ngam pasensya kay kumamat. Ha? Sigon nga min kadagiti trabahador diti kumpanya. Ado dagiti agrek-reklamo gapiti ugali yo ma'am. Kat kasi HR iti kumpanya. Kat napanagnagakmat idi dayta. Iso nagkaykay sa dagiti empleyado tapno petisyonan da kayo. Tapno maikat kayo ma'am. No, di kay agbalbaliw. Ha? Ay, kasi nga min dagiti kabarbaro at trabahador gapo iti panang pagbabain nyo kadakwada ma'am. Ma'am Tina, saan kumamot akasta? Kasapulak na ito at trabaho. Maawatan kayo. Kasapulan nyo at talaga. Ngamuray dagiti pagpabainan nyo at trabahador. Kasapulan damad. Iso pasensya kayon, ma'am. Ngam no may kariyong agbalbaliw kayo, ikan kayo pa iti may sagon daway. Ha? Uuwan. Sige, Ma'am Tina. Ikarik. Agbalbaliwak. Promise. No siya, okay lang. Saan na ka narigat a kasarsarita? Ngam dagiti padat nga empleyado tagrek-reklamo. Iso kasarita yung kumaida, Ma'am Shirley. Ala, katrabahuan. Agmerienda kayon. Gimata nga iti pagsasangwan tayo amin. Di kay kumaagbabayin. Ay, wow! Congrats, Ma'am Shirley! Congrats. Para iti anya Aldrin. Congrats nagbalbaliw kan. Saan ka na natangsit akas iti sigod? Wen, tanaamiris kunti bidot ko. Husto ni Ma'am Tina. Agpapada tayo nga empleyado. Agpapada tayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso nga ipatid tayo kumatitunggal maysa. Akas iti panangipatid tayo iti trabaho tayo. Kat ulitek ti agkid daw iti pamakawan kada kayo amin. Kat agyamanak ta inikandak iti maisapay agundaway. Amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko. Biyag. Ti tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinobyak nanang. Anya, ay ka ipasyar mo diti balay Tapno makita kan maamamok mat. Sige nanang. Awis at tungagpasyar dito balay. Agyaman ak pinatgam ti awis ko, Jonaline. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisi. May iremedyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman ak, Jonaline. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa nga iti papananta. Ipasyar ka di balay. Yamamu ka kadagiti dadakkel ko. Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Tikayat ko. Mamamuda kan ti pamilyak. Yamamu ka pa kadagiti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno ka sano ti kinapatag mo iti biyag ko. Wan, amok dayta. Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonaline. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan ka balasang ko. Mala, sumrak kayo. Ala, agtugaw ka, balasang ko. Ay nasaan lagayam nga iti ladawan napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha?
Agyaman ak, nana. Ay, kanayon na ka ngamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Nawun. Sige, panawan kayo biig. Tay nak ituloy ti agluto. Tamangan tay ton inton madamdama. Pasensyam ti balay mi ahani. Saan kami ngamin nabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit di mo. Di kag babain ha. Ket, sapel ako ma. Tay bilang mumutang kaspod no dadakkel mo dananang. Kentatan ko. Si kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada ka may balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensya mla to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayon. Ay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay manganain. Umaykan balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay ka kidin. Agigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papag. Tanadaga ang ijay unang. Ay sige nga raod. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas dya Genubiam. Kasla na singput mo't. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arason day ta? Uray kasano ti kinapulot ti panawan. No talaga nga da respeto na kadatayaw. Makisango kumaa. Kay naapay akas la mapilpilitan a makisarsarita kada kami. Anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro ti kas dyan anang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao Ay anak. Ay kita'y Di kag dardaras udaws. Paliiwa man na yung pagtiugali tinubyam. Saan ko apadpadaksin tinubyam? No siya ka may sa. Amok ti agbasa ititigtignay ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna. Sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka. Anya day ta? Sumra ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kun ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasaratan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar Ngamin awan pa'y ornong ko. Ada pa'y ngawin ba'y bayadak ng utang mi kadagiti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito'y boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibaga dagiti dadakkel mo? No agdin natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyang ko daytoy. Ha? Kan may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar mi ditoy. Maano sa mga rodyag na di balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas. Sana problema dayta, hani. Sige, yawid kay di balay mi, honey. Nestor, anak. Di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalyn. Ngam apay ngay nga agdan na kayon. Sumarunon ton ati kasar. Apa man na makaurnong ak nanang. Kahit, kayat nangarot ti agnaud dito'y balay. Wala nang. Sa nabalay, tamin nalamot nga agawid manipod trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agdan na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko ma, no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agdan na. Pasensya kayo na, nanang. No Jack, mapatganday takid daw yo. Awan pa'y ngamin urnong ko. Sa nabalay.
Tayin ton makaurno nga. Agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin, makauma. Ha? Adamat prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubatang. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kaskadalamas. Makauma. Ha? Hani, pasensya mo lang kumantimas ida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka. Ha? Jaklain pagarup a pulungera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyem amin nga ipulong tinam kan ka. Pangasin tadi kag sawiti kasta. Jak kayat nga adda diyo pag kinawatan kadagiti dadakkel ko, hani. Siguro, nukas jay amapan ijay istor. Istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Ichis-chismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana puno na ita. Nalaingkit di asumauti inam. Ha? Ket di namit nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat? Nakangangdod. Ne, saan kumamot na kasta ti panagsasomi ti inak, ah? No kasta kamatlaang. Nasaysaya at lapumanawakon. Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan ka diya kasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang nga rod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanawakon dito'y balayo. Panagkunak, nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinobyam, anak ko. Sinaam sa laengan. Sana nang. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusen na kamin, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasem dayta. No di na magustuhan ti sidaan, agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo na, nanang. Ay, Jack, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige, tagrubot kami, nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da? Oo, nanang. Tapno amok madagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tinsangpot mo si ka Jonalyn. Ay na, agsao kayo manen ako na. Kasangsang pati tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano at. Alala, sobra kayon. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ha? Maalala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agat lingat da. Asikasumpay lang ti nga ilim tabisi Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw. Tagda sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya. Gapoy tinaamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Tikadat anak mo. Kat, naupay kan kanya. Awanin ti panagayat mo kanya. Inayat kay tinapod na, Jonalyn. Uray niya pa'y tinaglablabasam. Kan uray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasaya at matnukas na. Kasta ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may sa lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay anan dagiti anak na. Kan pasensya kan tati amok barumbado ka akas kadagiti lalaki ngayon sangsangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti gusto ti anak yun, nana.
Ay kat pagyamanak abarok no damang seryoso kun kuana. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na, kun suplada no daduma. Mawatayak, nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yo. Nasayaat man, wano saan. Hello, nanang. Nestor, anak ko, kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yo. Anya? Ay agawid ka kuma, tain-tai pa check up. Nagngato nga mitigurigor na. Sige nga ron, nanang. Tagawid kami, itamat lang. Agawid tayo di lugar medyo nalin. No kayat mo, ikuyog tandagit Awan mo. ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Kan imawag ni nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahwam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw ditoy. Anya? Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam. Ah. Ala, agawid ka nga rudan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid ka no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngem no day tati agbalin alapet. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itak. Ngem nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam, diri mo ti kinapudno. Asaan nak nga ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Ure dagiti anak mo. Ngem jak met kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Iso lading itak. Tasakit man. Ngem pilitak nga klunan ti amin. Ay-ayatan ka. Ngem dinak ay-ayatan. Ngamin, dinak maawatan. Anya, Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu ti kaskan kwa na. Nakasingsingpet abaro. pagan ano kumati mamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano kumati kaskan kwa na? Di kan makasapol iti kaskan kwa na kasingpet anak ko. Di kay kadi madanagan, ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak nang tipilyak, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan itatang mo ti panangisi namon iti day a babae. Agasem day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, nanang. Tamawat ko dagiti anak na. Ngem ti jak mawat. Kati pa nagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabalan nga isukat ka ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo adadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyak. Ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay, managim bubukod jay nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agam day, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Iti kagdanak, tagnaid kanton iti napintas sa balay ko, iti kabitan na panawan. Ha? Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay dya, ha? Ibatim, dagiti anak mo dito balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kya asawa. Ay, wan nga rood. Di mat makalagipon nga agawid. Apay,
Di na nga ta kailiw, dagiti anak na. Ay, tsaka mo Awan mat ngamin pang kontak ko kuan tawan cellphone kaw. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Kan dagiti apo ko yo. Adoy, auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan dagiti apo ko yo. Ay naagyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko Tamakalagip tumatlaang ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman na tanagawid ka, Junalyn. Ngam, apay akas tatirupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong kauna yan. Malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanan ti asawak, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawak. Kan tinagabo nak iti husto iti balay na. Sa dista da dya tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak ti asawa kan kwa, nanang. Diyakon kaya ti agsubli ijay. Sina akong dayjay lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para yung bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Junalyn. Maawis kayo Umay kayo iti asawam. No, kasta. Mga sawa kan? Wen, Junalyn. Ay kwa, lobat gaya man. Ag-charge sakdiit. Sige, Nestor. Bye. Mga sawa gaya man. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasara kamatlaangan iti babae at talaga aparakan ka. Kat nakasingsing putpay, maibagay launay kan ka, anak ko. Agyaman nanang. Tiyamok nga rod kat jakon agayat pay. Angam kilat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wala nang. Katkas iti sigod. Da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala ikararag ta asa anak nga agsaksakit. Tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agyaman ako na iti kinasingpot yung ina, nana. Papawanin da ko ma. No nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitek ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti adwa nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti yadayom para kadagiti anak mo. Wen, nanang. Katagyaman ako na iti Diyos. Tainik kan nakpay iti gundaway kong agbalbaliw. Biyag ti tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikati kayong ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may isa nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka ton ti agpasngay. Kurang ati may isa nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso.
Tsak nga rod kayatan. Uray ko manubak nang ta. Tauray aganakak iti ado. Tamangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak na. Jack ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang to dahi ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos dahi ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran akon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto si dangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawir iti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang ta kuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong day je balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog ta day bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, isa na. Basit pa iti anak ta. Di ka pa unay makatagad. Ngamin, di ka pa imot natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Lading itak, ngam di ka palubusan. Lading itak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Baya masyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. No agmula ka itinatang basit mo't mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranaak ngamin din nalaka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan bakit tan, di tapay labim maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang ag sinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Diyak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan nak. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw.
Ay, kasimot ti apo ka o ka. Naku na namat kid di nga agawid, tunggal agsweldo, nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan lay na, my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mat gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, si Shaklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ang gumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mon panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito'y apartment. Naalala, umay kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in-take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka iti tip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Ket aksapsapol da iti kasukat ko. Apay ngay mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kantaga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka iti dayta. Ala, Mang Rabita yun. Kabayatan ti panagiin ni storyata yun, honey. Lena? Saan maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Ngam, sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabahok. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang ije syudad, tayo naksapulon ti asawak nanang. Anya, apay amum ay ati pang sapulam kum kuha na ijay. Sapulok ha. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasanwa masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparit na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya, Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sami. ay anyan, manipong mo nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kansamot nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin nila na ti kasta.
Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak, Ben. Ngamdya kon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti pa nagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho kitoy. Pangasim, di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayatan ka. Kasapulan da kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na do talaga di na kan kayat, anak ko. Kisa na balik, tada ti anak mo, aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatak ti asawag nanang. Ay, uray ayayatam, no di na ka mo ayayatan, awan serbi na. Iso alipata munday tarik nam kandilena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awam pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngamday ta ngamin tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmat maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray kasano ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan ng trab-trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda ngamin agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ada asawa na. Kasmatla itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam ije probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena. Ngam na mabalin. Diyak kaya, tamay tulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong da ita? Iso nga, amok ti bagbaga. Kan, adan ka padasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kan kuana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumutin ati mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka day ta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikari ka di kan to agri kat itisidong ko, Lena. Agbiag kakas la rena. Itad ko kami nakasapulan. Ken agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngam siya may karya ka na yun ti panagdan nata. Tamo matan, ado dagiti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak day ta. Iso nga ayos laang, Densyo. Densyo, nasaya tay may ka. Anday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko mahita. Sana problema tayo ta. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabayla ka suportaran. Anya? Aywanam maruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kasda ka ano lang, iti maladaga ti apukok, Ben. Ang amita, dakulan. Dandan agiskwilan. Wen nga ron nanan. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Ang maging gaita, di pa'y imay kinita, ti inanamay.
Agay, kumustan ngay tirik naman ako. Nakalipat kan. Wen nanang, nabayagan na naaklong ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramid nila na kanyak. Wala, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kayat ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektary atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mula ak iti ado. Sika, anak ko. Kutsapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalaangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbang nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Why? Kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso di mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang di baro ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalaan kay ti Danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadi pa itisigo dadagos mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina ak tinobyo ki Jay. Apay, anit sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di patay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti pan nakalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Jak kamu taramidag, friend. Awan na pulos timbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa bali a babae. Anya? Ay, friend, pumanong kalaangan dita syudad. Agawit ka ni sa probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasipay lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan nagititrak ng bunag iti napit mo amula manakaw. Wala nang. Kaya't naranaak man ang tinangina presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala nang. Kaya't patsyak aparabor ti apo ti amin a bendisyon a maaawat ko. Why, wala nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti apo ko. Wala nang. Kinwon ngayam. Nasaon ni Tata Kandraw nga ilako na ti ababanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ko. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Wala na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti Amada. Tatang! At to yun ti pinaalam madanom.
Iso ka din ti anak ta, Ben. Uwan. Ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo. Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Shakti naman ako. Kumusta kan? Apay ngay takalaan nga agpakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulot dito ruar. Dito unag ti pagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo dito probinsya. Naasiwan na ti Jocelyn ha. Iso tinagkapan namin dagit aparamor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Naku napay ni nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na ko ma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kunti pa ng panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinnublian pa'y kan ka. Ha? Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paiko kan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. biyag, di tao. Kumusta ka na din ko? Igagaad mo mula ka diti panagadal mo? Uy, Manong, di ka madanagan. Jak sayangan ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman na kit di, ah? May satawin laangan ti urayan, agturpusak matan. Si Kangi Manong, kumusta ka matditan? Okay lang mat, Eva, aning ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga ron no kasta, Manong. Madlaw anasingpot tabos mo, ah, tabing mayag kamat kan kuana. Kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalutdakan ka, Manong. Uwe, natin ko. Amok mat kar aramidak dito eh. Oh, alang arodan tanay. At dapay papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige, Manong, aganan nagkakumaka na yun. Di nakpakadanagan dito eh. Urit at dadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga ro darin ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat mo't imawag. Wananti, kinumusta naklaan. Dayjay lang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ah, ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Si Syakla ang mata na inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at tinapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ah, ay, awan anti. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon agmerienda, iti pagadalan. Na, tamangun sensya pa'y. Ibagam kitdikin ni Manong mo, anayunan na ti patulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakmutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod.
Ala, bumaba nga rodan ta igarahe mo to ilugan. Aginanakan tumatan. Wan, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Lay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumatan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, no andamanan papanantawan. Wan, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wen, auntie. Ngam, pang matrikulak laang day chay. Adamot ay nayon na sobra pangallowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngam day tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkal pas ti kontrata da iti construction na pagpapayan na. Auntie, Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanin ani Manong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag mutin nga trabaho ijay syudad. basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayor-urnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tinurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam, auntie, masapul ang makabayad ako ni jay pagadalan inton bigat. Oho, adola amin dayta. Apay ngamin apilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni Manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Yagmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumat asabali ak ang makapungtot. Amangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. mabit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may ti tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat lata ipawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay apakibiyangan na pala ti pare ti tuition mo ngay. No kasta, pawpawitam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Ketuan Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-ikamot gayam. Nga mape adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anya mo't ni auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag karakwad asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanyak. Huwag nga rod, Day talay pawpawit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo dito. Ngam saan mat? Huwag nga rod. Kasanon ngay, Manong. Amo ka na bayag mo ngay nururnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanagadin ko. Kitaag na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan, Manong, Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dajay, rimwarmanan ni Sir dito ilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon dayta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti dayto yung aramidag. Adong aminan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data na pasamak. Lawatan nyo.
Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapul yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Salas. Kaslang imato manan ti presyon ti darak. Apay ngay sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Kakalagatad di kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos to lang hindi binilang da. Isopay kit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masinijay. Agam saan mat? Awan mat malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapan tayo iti bangko. Sir, naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tayo koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sir Win. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakid din ta nakadiskitar ka adagos iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramidot ti amin ang kabalak. Aywan, nagbihit ka mat na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tiinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar, Manong. Ala, basta ipamaysam ti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulam, ibagam lang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni Manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, mawatan niyo ko man ni Manong. Naibos ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Diyo ko na naibos yun day di, auntie. Manumat laangan ngay ta 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday di, auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya, una yan. Napan amin iti kawaslaang day di akwarta, auntie. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di, Cherry. Ngam, imbat tsandak kumamot ay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakisi pagadalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitang. Kas kalakalala ingon dita. Tap na ibagaken ka. Kurang pa'y tay ipaw-paw iti kabsat mo apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam. Kunamitlan addan ipanpanak kayo nga agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tulukan. Ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayom ko ta kasaritak biit. Wan, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tulugan. Ibati kong to'y bag kan cellphone ko. Ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tayo bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iti pagadalan da. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagado akwarta. Mangkisaya kon.
Kung nagtupay ka. Ha? Sir Wilson? Damat yan kadwayo a pulis. Well, tay patiliw kan, Sir Wayne. Ha? Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sikaw ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station tinagsardangan ta. Ha? Sir Wilson, pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sungbatam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamawdyanan na. Aggraduarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas ana pasamakan ko ana. Kasanon no natay gayamon. Di kay kumamot agsaw iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ron ti panagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga ron, auntie. Surotam laangan ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akasta ti aramidak. Sa pulak ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kini Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta, auntie. Iso nga uray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apagtrab-trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, taday pakitakan ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayon pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidan duma. Oray pay, sana rumbang tikas di ngay naramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agraduarak ngagpayso, ngam naggapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na ka, ading ko. Jakmat ngamin impagarup, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak, Manong. Ngamin, ada kan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay uuna yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Uray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak, iso anaramid na tikas dyan, auntie. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Uray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbus mo anagadal. Awan serbina. Nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to Oh, nasaya at nga ron adang ganday ta. Auntie, Mangibabay na di kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala umamin ang agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti taptao ti kasta nga inaramid ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kuman ti kabsat ko.
Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na akwarta kada kayo. Ha? Kinapudno na, sir. Siyak ti makagapuno apay ana aramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusa kiti panagadal ko. Ngam kasjay matandi naramid na. Ngam no amo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kapsat mo. Diyak lang maaklon ang naaramid na tikas diya kanyak. Kaya't ko lang ikan ti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't nakin kuha na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka padanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablawan ka ating ko. Agyaman ak manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen, sir. Agyaman ak ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perfecto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan tunggal may sa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Kat ikarik, sir. Apa man ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni manong. Di mo baliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayo ng agkapsat. Ken, pangaasim, Sherwin. Saan kang agik-ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay kada kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taam mo, kanakulaapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da konsweldoan, tapno may karok ti utang ko. Bay-bay amon day jay ko nakmat. Sweldoan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da niyang inaramid ko. Ket jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yo ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Auwan ka, anakan. Ay naagyaman akmanen balasan ko. Uray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayaat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta matan nagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da ngayon kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may saan nagkasar ka dakwada. Tawan mo't busbusen da kwarta. Agrigrigat da ita tanagadon ti anak da. Ha? Da kayo nga ibalasang ko. At danubya ni manong mo. Si Kangay at danubyom. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni manong alapasan mi pa'y ti may patpatak dar abalay mi. Sa kamin tumakiasawa. Lukasta. At dan balayo dita syudad. Saan pa'y analpas, auntie? Ken saan unay adak tila balay? Umay kay tagpasyarain ton malpas, auntie. Ay nanagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka, anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulit at tagkid daw iti pamakawan, Eva. Mababainak ka na kayong agkapsat balasan ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon.
Ano sanak nga alalayan no kastoy nga da papananta si Ruwen. Ano sanak akib-kibinan tanay. Marigata nakmata na magna. Di na kumapampanawan, wan. Wan, sir. Di kayo madanagan. Taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguro makasapol tikaskan ka kasingpet. Manmano tikaskan ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho kumalang taramidam. Ngam nasingpat ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir? Taawan kat nga ro nagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal-ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Hangam manyak ta nakapsot ti babae. Sa anak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam, di ka agdanagwan. Nayunak to ti sweldom. Allah, saanan sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Biyag ti tao. Novi, bakit? Uy, nagdaga ang Eric. Anya ka kadi? Dumandan ka man. Ay, agasta ka, Novi. Nabayagan nagpalpaliwa ka. Ngamjak lang sasaw. Tadyak kayat nga agapata. Itad mo ti wayawayak, Eric. Amom anapilitan na klaidi anak kaya asawa kan ka. Saan ka nga ay ayatan? Nabayagan nga din nata, Novi. At dapayan may isang anak ta. Ngam aging ka di ita. Kat di nakpay lang masursuro nga ayatan. Uray ka sa no ti aramidag. Jak may suro ti bagik amangayat kan ka, Eric. Iso apang nga asim ta itad mo kuman ti wayawayak. Agsinata kuman. Kayat kumat ti agragsak. Kayat ko ti agbalin anawaya. Apay, adda ka di lalakim. Awan. Di nakpagpanunutan iti dakas. Taoray di ka ay ayatan. Jak pulos na aramid tinaglalaki. Ngam no agsinata. Adamat siguron karbangak nga agayat iti sabali. Anya? Di nakmat siguro mapabasol no apay akastuyak. Taaklo naman kansan. Ginundawayam ti kinaganos ti panunot ko iti. 17 ko pa'y lang idi nasawanak. Napilitan naklaan na kiasawa kan ka idi. Tawan ti amok apag kamangak. Gaputa ulila ak idin. Ala, saan ko man atila isid-sidir mo, Novi? Napalabas na kita. Kansa na pala? Tain kasar ka matlakta. Banag apag bababawyak, Eric. Sa anak lakuman anak ikasargan ka. Medyo'y anak, 8 titawan mo. Iso amabalin mo ti agpili no asino ti William. Uno, sino ti sumurutang kada kami ka ni Dadim? Ha? Apay ka di, mami. Nagsaritaan min ka ni Dadim ti panagsinami. Ngamin, saan kamin anaragsak iti tunggal maysa? Kanayon mo matamakita ti panagapam eh. Iso anasaysayat no agsina kami laangan. Ha? Apay ngay. Di kayag sina, mami. Yapet ngagsina kami gini mami manak. Ngam iso tagpili. Alda sigurun sa bali nga ay ayatan na. Anya kamatan, Eric. Di nakmat panaksan iti anak ta. Amumat nga idi pailaan katawan panagayat ko kan ka. Ibagbagak lang Boston, tagpeso. Daddy! Mami! Di kayo kumamananagapa. Kan pa nga, siyo ta di kayag sina. Diyak kayat di broken family. Lolo, diyak kayat ngagsina da mami kan dadik. Patpat gakidadwa. Ay, anya na yan nagijaya na dakil mo. Itatadakil ka na sa dagsina. Ibagayo ko magkadakwada sandang agsina, lolo. Ala, payam takasarita kida, apo.
Ang sangsangit ni Mayjoy ngay may dita balay. Eric, anyat mapaspasama ka na kayo nga gasawa. Di kay ka dimasyan ni ti anak yun. Ni Novi ti magisinsina kanyak. Papa, Hindi yan. nagsakit ti pa nagsasaw ta asawak, papa. Kanayon na nga isidir. Ag inundawayak kano ti kinainosinte na ili. Iso ang nagtinag kanyak ta asawak. At anak yun, ngim kastapay lati bagbagan na ken ka. Wan nga ron, papa. Kasing patak mat kang kuana. Ngam no api akas jelat tatipan na kilangan na kanyak. Kasi ti apo ko, kapuiti ka na yun na panagap-apayo. Wan nga ron. Iso nga itad kun san ti waya-waya ti manugang iyo, papa. Palugod akon iti kayat na mapasamak. Tapno agulimagan. O niya. Ang anoramidam ti kasta, mabektaran ti anak yun. Di na kaya't ngagsina kayo. Ni Novi ti ayan ti problema, papa. Saan na siya? Mayjoy, mangedeng kan. Asino ti sumurutam kada kami kanidadim. Agsaukan, tamadaman ti panagimpakik. Tapno amok no yung pakik matandag iti kawas mo. Diyak kayat, mami. Maminsan kumalaang ti sao, Mayjoy. Noan niya ti pangedeng mi iti amam. Iso ti masurot. Mami. Saan ati kayat mo ti may patpatulo, ha? Diyak kayat ngagsina kayo ni Daddy. Mayjoy! Agsubli ka man ditoy! Masig ako maidanak mo. Ipagpagapom la ko man kinkwana. No di na kun pagan ano. Awan maaramidak. Awatek tayo tanubi. Basta di mo panawan ni Mayjoy. Kasano nga rod amasinaan ka no adaklat ta ditoy balay? No kayat mo, lumasin kay ti silid. Agsina tayo ti kwarto. Basta di ka pumanaw. Takas ta ti kayat ti anak ta. Anya. Uy, may karim nga rod adi nakpakibiyangan iti anyaman nga aramidag? Ah, No may karim adi na kun pakibiyangan. Kat maaramid ko amin akay kayat ko. Kan mapanak iti kayat ko apapanan. Sige, umanugot ak Eric. Jack pumanaw dito'y balay. ipagpagapo kita anak ta. Iso sige. Ikarikasan kan apakibyangan. Thank you, mami. Namin, di mon patuluyan ti pumanaw. Basta, agsingsingpat ka, Mayjoy. Agadal ka na imbag. Ti panagadal mo ti pamaysam. No niya ti makitam kada kami iti amam. Di ka makibibiyang. Maawatam? Wan, mami. Ala, tulungan nak nga rod, tadalusan ta ti bakanti asiled dito'y balay. Tamadamdama, yakar ko dagiti kawas ko iti dito asiled. Umakar kayo kadi iti silid kan ni Daddy. Siyaklaang, tanagdaga ang iti siled mi iti amam. Kan kayat ko ti agsolo. Jack kayat ti adda kaidda na. Ni, apay ngagtrabaho ka kat nagmayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ta asawam. Basta, isaraknak dito'y parlor mo. Maboring ak ngagigan iti balay. Kayat ko ti agtrabaho. Siguro man ta nagtrabaho ak dito eh. Ngam, pinagsardeng nak lang amin ti asawak. Ay na, nagdakkel lang aro ti sweldo di asawa mo. Agtrabaho ka pa'y laang. Kan, apay, palubusan na kanila kay mong agtrabaho manan. Wen, maboring ak namin nga wan ar-aramidan na iti balay kayla. Alan alaan ako na beautician mo. Wano, uray para walis latan no awan bakante. Ay na, anya para walis ng ibagbagamat. Sige, sige, sumrag ka dito yan. Napanan ni Mami, Daddy. Simrag iti trabaho na anak. Agsubling agtrabaho iti parlor ti gayam na. Ha? Agtrabaho manan? Wen, tama buring ka nun iti balay anak ko. Mana, agrubat ka. Ta idagas kay di pagadalan yun madamdama. Diyak na yung pagharap akas tagayam ti sitwasyon nyo iti asawam. Kunak man no inayat mo di asawam. Saan kayla? Ubingak pa'y lang amin idi. Iso apas pasuro taklatan no anyaman ti bagana. Nasakit tinakam ko. Taginundawayan na ti kinaganos ti panunot ko idi. Iti kas diyak kay nasingpot ti asawam. Di mo nasursuro nga inayat, friend? Ay, saan apulos kayla? Ay, kalaat mo't nagitang ibagbagam.
Awan mo't kastang ibagbagam kanyak idi ah. Mabainak lang amin nga agopen kun ka, edi. Isu nga inlimad ko ti amin. Anya? Isu nga ita. Free akmanan kayla. Maaramid kun ti kay kayat ko. Kat nagkari ti asawa, di nakpakibiyangan kadagiti kayat ko nga aramidan. Tanulapdan na, pumanawak ijabalay. Ipagpagapok lang amin iti anak mi, so asana kapimanaw. Ngamkit ni, nagsina kami iti pagturugan. Ni, Mabitla ang kayla, ah. Hello? Sige, orayan nak dita. Umayan. Ay, friend, adala ang sukunak di tarwar, ha? ha? Asino? Kayla, iso ni Ray. Ray, gayem ko ni Kayla. May oras mo, Kayla. Kastamat. Agtugaw ka pala dito, Ray, ha? Agtrabaho akpay. Sana balit, tamay sa lang nga orasan, agawid kamin. Novi, ibagaman tagpayso kanyak. Asino itibiyag mo day are? Nobyo, Kayla. Anya? Ay sus, delikado day tangararamidam, friend. Nagkasar kayo ka ni Eric. Nagsina kamin, Kayla. Ay na. Ita, magets ko no ape akas jeti magbagam kanyak, may papaniti asawam. At dagayam makagapo no ape alim mamiiskan kan kuana. Kayla, nabayagan at kay ayatan ni Eric. Ay naman ipod nagkasar kayo iti asawam, awan nang nagkuakastakan ka. Ita lang ay bagbagam ti kasta at dagayam man makagapo. Saan ko mat siguro abasol? No nakasapulak iti nakariknak iti pudno nga ayat. Kat nireiday ta. Iti unos ti panagbiag ko. Itaakla nga nakarik na iti kastoy. Kastoy gayam tirik na ti pudno nga ayat. Basol day tangar aramidam, friend. Ay nasinaan mo day ti lalaki. Uray ko man no saan ka akasado. Gayam ka. Ngam apay adinak suportaran iti pagragsaka. Wana tatsak kayat ngagbasol ka. Sorry, ngamjak manunungan day tangar aramidam. Nang runak at agkabkab balay kayo pay langit ti asawam. Jay anak may ti makagapo, iso nga daak payla ang ijabalay, friend. Uray pay. Basta di kag dagdarasudos. Sinaamkit din day dyan lalaki. Itatana sa papay. Nailaw anak anang iopin ka ni Kayla, iti may papan ka datari. Apay ngamin nga imbagam kan ko na, honey. Ti amok. Suportado kanya, tagayam ko kat nga rod. Ngam saan matgayam? Ito maminsan, di ka nag-open iti oras sino. Uray mismo agayam mo. Tawan ti mapagtalkan at awitan. Amom, Ray. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Ha? Ngamin, itaaklaan na karik na iti nagpaydo mga ayat. Kasto'y gayam tirik na ti pudno nga agay ayat. Nupod no ngay ayat anak. Sinam ti asawam. Kwa, diyan anak ko ti pampanunutag, Ray. Di na kaya't ngagsina kami iti amana. Di ka madanagan. Taore adak ijabalay. Diyak pampansinan ti ama ti anak ko. Basta sinam ti asawam. Tadatan tiag din na. No di mo mapatkan tikid daw ko. Sorry ha. Gimasay-sayat ngagsinatan. Ngamin, diyak kabalan nga ibturan ti sakit amarikreknak. Tunggal adda ka iti pudir ti asawam. Diyak kaya't ngagsinat, hari. Pang-aasim kumamat, Di mo kumaramidan ti kasta, No kasta nga rod. Patgam tikid daw ko, Novi. Nakapangaddan nga kon Eric. Pumanaw akong dito'y balay. Amok Novi. At dalalakim. Nagsinatan saan? Kan nagtulag ta nga awan pinakibiyangan ti tunggal may sa kadata. No pumanaw ka, ibatim tanak ta. Wen, di ka madanagan. Agtali na ed ni Mayjoy iti puder mo. Masya nakiti apo ko. Kanayon ngagsangsagit, kapo iti papanawon ti asawam Eric. Papa, Iho, nagkasar kayo ko ni Novi. Mabalin mo nga idarom, no pudno nga talalaki na. saanin papa?
Konsensyanan iti kasing aramidan na. Aklo naglatan ti gasat ko kan na. Sana bale, tandati anak ko nga inspirasyon ko. Isulangan ti pangibukbuka kita atensyon ko. Papa. Ray, honey, agreeing kan. Aldawan, ingkamanganan. Madamdaman honey. Sumre ka kun iti trabaho. Agmati kan dito'y dagusta. Ala, panawan naman. Mga anak to ito madamdaman. Maturog ako pa eh. Kaya't ko ba iti maturog? Kat, kastalatan na kanayon, Novi. Si kalatan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo iti asawam. Sana bali taumdas matimatmat gadak dito'y parlor para iti kasapulan mi kanire. Ay na, Novi. Naulaw ka na talaga iti dayja lalaki. Agreeing ka man iti kastang araramidam. Sinaam nga minin dayjay. Mabalin ka di kayla. Noawan nasayaat nga ibagam, agulimak kalatan. Kat nasayaat matagiti bagbagak. Panangisakit ko kan katararamidak. Panakibiyang ti kastang aramidam. Saan panangisakit kayla? Ha? No talaga napatagak kan kaagayam mo. Suportaran nak iti amin nga ramidag. Di ka agbalin a kontrabida, kayla. Umadanin ti panagturpos mo iti kuleyo. Medyo'y anak. Wen nga ro, Daddy. Agyaman na, gapoy ti ano si amang papaadol kanya. Agyaman akmet. Taimpakitam ti kinapasnak mo nga agadalan ako. Umda sa napakaragsakak day tama kitkita ken ka. Nang runa, numakalpas kanton iti panagadal mo. Kat maaddan kanton iti natalga da trabaho. Ipanamnamak day takada kayo, Daddy. Kat da kayon to ti pangisaguta kiti balikik. Ala, itultuloy mo ti ginasingpat mo anak. Di mo liwayan dagkararap. Tapno idalan na ka ti Diyos iti napinta sa pagtungpalam. Wen, Daddy. Kat agyaman iti kanayon yu apan ng palpalagip kanyak. Nagsaya at kayo unay nga ama. Patpatgan kayo, Daddy. Ipatpatag ka ba't anak ko? Nakapsuta ko na. Nobi, marik na kiti bagik. At siya akong agbyagi din napawat. Umadalin sa apit ko. Di kagsaw iti kastari. Agpaimbag ka pa'y. Agbiag ka pa'y iti ato atawan. Kat agpaot pa iti panagdanata. Naipusan ti kwartata. Gapo iti panagpapagas ko. At nadagsa na sakit ko. Kat narigat na maagasan dayta. Kas ko na ti doktor. Di kagsaw iti kastari. Ayayatan ka. Tsak kabaalan no mapukaw kay tibiyag ko. Agyaman ang iti kinasingpat mo. Manipod iti aging kaita. Kaya't ko sulnitan dagiti nagkurangakan ka. Naladaw ti amin. Agsakitak matan. Di mo panunutan daytari. Agpaimbag ka. Tadyak kaya't apanawan nag. Ray, agreeing ka tagar mo sartan. Agtumarkan iti agas mo. Ray, saan mo tangagang angas to yasawa ka? Ray, natayan ti asawa ka. Ray! Agyaman ak nga ro, doktor. Sige, patuloy ko. Diyos ko, pakawanan na itinagbasulak kan ka. Amok, nga do dagiti inararabit ko asaan mo pagayatan. Iso pakawanan na kuma. Katulungan na tapno agimbagak pa.
Ang kakanatmat ng tinatakwatan da sakit ko. Kunaklano gagangay a sakit tay jay amarikrik na. Grabe mat gaya man. Kasano ang paitan. Agsardan kayo nga agtrabaho, Daddy. Tasya kung ti makaammo kada kayo. Ay, sana nak. Urayak nga gritayrak. Talapig sak pa yung trabaho. Sana bale. Tamanulatawa ng turayan. Agritero ako. Tapno makainan na kayo kuman, Daddy. Ag-enjoy kayo, kitty. Agpasyar kayo. Mapan kayo iti kaya tiyo papanan. Wunto anak. Basta ita. Agtrabaho ak pailaan. Tadyak kayat ti maboring dito yung balay. Ni, ada tao, Daddy. Mabitla ang tayo nakitaan. Babain akla ko mga agpakita ka na kayo. Ngam, inturturan ko na, Eric. Medyo yung anak ko. Mami, apay anak kutong kayo matan. Kasla masakit ka, Nove. When, Eric, nabayagan ka agsakitak. Kaputawan kwarta kapag paagas ko. Iso na baypay ak ti sakit ko. Kat nagpalinan na komplikado ti sakit ko. Mami, nakakaasi kayo kaya man. Tsak lang pagkaropakas tanti ka sa sadyo. Pagkawanandak ko ba? Ano tinagkuragak ka na kayo? Nabayagan nga ang may sakag, bibiyag. Mabayinak lang nga umasinag ka na kayo. Apay abinay am ti bagim, Nove. Iso nga'y mayag. Tagkinawa kiti pamakawan ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandag. Tapno nalagaan tirik na kamangipulang itibiyag ko. Saan kami ang nagpursigyan ng sapul kada kayo? Tati ang mumi. Kadwang paila ang tilalagyan ng isukatam kada kami. Wan, Nove. Husto timbagat anak ta. Namayagan anatay, daydiri. Apay karong nga itakalaan nga agsubli ka ta kami. Ala anak, agrubat ka. Tainta ipaagas tinam. Wan, Daddy. Sana na. Mamayinak unayan ka na kayo nga gama. Nagrunagan ka, Eric. Nagmasulakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Napakawandakan. Tikiti pa naging bag mo ti panunutan. Masapul ang maipadoktor ka. Tapno aging bagkan, Nove. Ang yaman ako unay ka na kayo.